الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, mo mara nando mo mara ɗimmo, taguɗo en waɗi en bani adam, o waɗi en julɓe, o waɗi en kadi e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji. Allah daali ka deftere makko: ya ayyuhallazina amanu, ko ono yo gomɗinɓe. si ɗum ɗo wowlama haray o yamiray en ma o haɗay en ɗo o yamiray en woni oyni wo ɓu anfusakum, o torike en, o jeeji en, woyi en dandu hoore meɗen, wa ahlikum e ɓey ngureji meɗen ni fof nara yiyete. ɗo o jeeju en, o noddi en fof meɗen. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki: wo kullukum ra'in, en fof meɗen hiɗen aynina, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mo be landi to royte fi ko aynina kon ka aduna ɗo ko adi yawmal qiyama. mawmen ɓen ɓe maaki mo daɗi o dandari haray o daɗari. yo Allah arsiku en daɗen danden kadi ya rabbal alamin. komi falte yewde hande o hutuba ɗo ko fi vacances ji ɗin. vacances ji ɗin ɗi hewti hino waɗɗi enen mawɓe fayɓe ɓen, duhiɓe e suddiɓe, jonnitugol fayɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin tentinika vacances ɗo. si ɓe hettari ɗi ka aduna ɗo, ɓe landitoyten fi majji ka aduna ɗo, ɓe landitoyo en kadi fi majji yawmal qiyama. musidɓe julɓe tedduɓe, no woodi e meɗen enen mawɓe fayɓe ɓen, hara ila paykum maɓɓe naati e ndir ndi leydi ɗo, laamu ngun no ƴettude goɗɗum jonna mawɓe ɓen fiikum paykum. hara ado a heɓude fayɓe, hari a joganoki on haqqe ɗon. ko ɓay hiɗa jogii ɓiɓɓe, imma ɓe ittuɗa ka meɗen adduɗa, ma ɗum jibinaɓe ɗo, ila ka ɓe jibina ma, ila ka ɓe ari e leydi ndin, laamu ngun ƴetta goɗɗum jonnama: miɗo andi hiɗa andi, an nenirawo kadi hiɗa andi. ɓe jonnirarima ɗin fi hiɓe yiɗuma, ma fi ko a pullo ma, sosojo ma, maninkajo ma, hiɗa rawni ma, hiɗa wawli. ko sabu fayɓe ɓen, ko paykun kun woni sabu ha hendiɗaɗi mi hendiɗi. no woodi ɗo wa bi rabbil ka'aba, woɓɓe ila fayɓe ɓen ari ɗo hara ha hande ɓe ƴettari ɓe naɓɓe vacances, a ñaami haqqe maɓɓe. no woodi e enen hara hay ƴettugol paykunkun ɗo, ɓorno dolokkaji fanɗuɗo, training moƴƴo tippoɗo e paykungun ka park ji fewndo ka wuli ɗo, hara hay ɗum menen baabiraɓɓe men maranaɓe tan, a memi haqqe maɓɓe o. ndaare musidɓe julɓe tedduɓe, on yehi laamu ngun no ƴetti ɗo moko ba ɓurnuɗo 40 ma 50, o yaldira ɗo e paykoy, hara ko naɓanta paykoy goy ko fi holloygol paykoy goy sanamuru neɗɗo feƴƴunoɗo gollannoɗo leydi ndin. ɓe ara ɓe holla mo ha ɓe gena ɗandi ko honɗum waɗi ɗo, ɓe expliquera mo histoire ɗum on. laamu ngun yoɓa oɗo sabu ɗum ɗon. ɗum ɗon agraphique windike ka hakkille paykunkun ko yeggidata abadan. mawɓe meɗen men kadi ko ɗum ɓe waɗanayno en. mawɗo si fokkitino jogotono ƴetteno saddalle ne jonna enen fayɓe ɓen yaadon e nder ko yawton ko ɗon ɓe fillitantoma. mo be meɗen sen jooɗike ɗo nanay na ñandego mi nanno baaba en hino maaka, ma karamo ka an hino maaka, ko gotum ɗum noon. an noon ronkana ɗum ɗon paykum makum, a ñaami haqqe makko. musidɓe julɓe tedduɓe, hino woodi ɗo e ko fayɓe ɓe wullitoto. a yehi ɗo paykul lekkol hun ɗo hitande fof hara ko peeru goto petto woni ko o jogi, peeru paɗe goto ko on ɗo. so yalta e bimbi ko on, so yetti kikiɗe ko on, so yahay ka balon ko on, so yahay ka park ko on, kala ka woni ko on ɗon.
hiɗa ƴetti mbuɗɗi mari annene jom ma babajo ma on ɗi ɗono a yeyi ɗo paykun ɗo fewdo hiver ɗo hara ko manto goto pettu woni ko o jogi ko on ɗon o sansidirta ka hayniɗa mo anda sanko paykun kaarijo onni mbuɗi hiɗi ƴettedi mare ɗon andi ko honto wonne wadde en law ƴette mbuɗi maren ɗi ha gasa ma enen neneɓe ɓen e baba ɓen piire fi majji helen dewle ɗen hara ko fi sabu mbuɗi paygoygoy ɓe inniɗe ko mbuɗi fayɓe ƴette mbuɗi ɗin naɓen iroyen ɗi ka meɗen ko iroy golɗi soodoya leyɗe innan waɗande paygoygoy ton cuuɗi nafata la yusmin wala yuhni min ju hay hunde nafata on andi ko fi yonnu min e an mo be meɗen dogi fakkere baba muɗum nden ka baban accilam ɗon accuma ɗon a tawɗo welarima a eggiɗon a ari kono akiri ma eggiɗon yaari dibre ka yaari dakar aymiga yaari ɗo ha angola leyɗe goo a darnoyi ton a soodiroyi ton fi honɗum ka mawɓe ma ɓen accuma ɗon nandi welarima ma fota hiɗen soodoya leyɗe nokku goo tawata hiɗa jogi oɗo ko wiyetegon dunkiji hara ka moɗon ka baba en ma hara sa yeyno investisgol ɗon hara hay hunde a soodatano kono wiɗa ɗen ɗon a falaka ɗen ɗon ko ɗum woni ma'ana o soodoya nokku goo des milliards investisa ton a dogi ka mawɓe ma ɓen accuma ɗon a sikka ƴetta ɗi mbuɗi ɗo naɓa iroyaɗi konakiri fayɓe maɓe yaha jooɗo ɗon ko dogimma kon ka fakkere baba en ma doginayi ɓiɓɓe ma ɓen ka fakkere ma ko ɗum simini la yusmin wala yuhni min ju hay hunde nafata joni noon a naɓi ton mbuɗi fayɓe ɓen ɓe hettari haqqeji maɓɓe ɗin wona vacances ɓe yahata wona conci moƴƴi woni koɓe ɓornoto hara hiɓe ɗija kadi nokku gotum e cuurum naada yimɓe ɓen e ñawlagol cuuɗi joni fayɓe ɓen ɗuuɗi tigi on ko ɓe naata e ñawlagol suudu perdi ɓurɗo mawde on ko ñawdoragol ɗo suudu fi fayɓe en fopp landodiren ka wonɗen ɗo ko nokku gotu wuruɗen goɗɗo ƴettiriɗo suudu fi fayɓe yehi ha jiwo on janɗi ko hombo jiwo mum ƴetti jiwo mum okkitiri ɗo ha gasi jiwo on e modi mum lutti ka maison familial hay e goto ko hombo ƴettiri ɗo suudu fi fayɓe pay kun janɗi kun jombi ha gasi kankun e ɓeygu makkun kun lutti taga suudu ɗon hay goto kaɓe jombi o ma ɓe jomba o kamɓe kadi ɓe yalti luttida nenejo on e babajo on hande kadi e suudu ndun e ribayi ko ɓe ƴettuno kon arti dongal siko fiiɗo ɓeɗo ƴettano ɗo kamɓe on hande kadi haray ɓe yeehi jon noon ɓe fayɓe ɗo ɓe hettari haqqe maɓɓe a yaltidata e ɓe yahata vacances hino woodi leeson goto ɓurɗo muusude ko muusata fayɓe ɓen ko ɓe wata e wowlande si vacances ji ɗin gasi few lekkol on udditoyi yontere aranere nden e ɗimmere nden fof haray madan hoykoy ko wone landade mo be ko honɗum waɗi pendant ces vacances an ko honto yawɗa an e nene ma ko honto yawɗa an e babe ma ko honto yawɗa ko honɗum waɗɗa pendant des vacances pay kum men kun oggino inna moi je n'ai pas été hay noon komi yahay miɗo jooɗi ɗo ka weetuno ɗo ɗum joyi ka hakkille makko ko vacances waɗana ko fiya change nokku on change a hendu nun change a yimɓe ɓe wownoɗa yiwde ɓen yaha nokkugo ka découvrir ya goɗɗum ko Allah daali ɗum e Qur'an ul siru fil ardi fanzuru yahe jinno ka leydi ndaroyon hay siko immagol ɗo joni hara ko yawgol liège hara ko liège hara yaltare nder Belgique ko pay kon ko wono ya balɗe ɗiɗi ma yimmo ku yaɗo hay siko vérifié ku wono ya balɗe ɗiɗi balɗe tati si artoyama ka lekkol hino woodi ko pay kon ko wiyata moi aussi j'ai été mi yawno nokkel kaari no woodi ko kum fillitoyto ko ko yiye kono imaginez e nder classe 17 élèves ma 20 élèves ɓe jooɗo madan on landora goto mo be wowla ko honto kañum e nene mum e baabe mum yehi vacances pay kum ma kun uggino har hay nokku kana ɓuɗa kun ala e hille koye pay koye ɗon koye wona yoɓede konko ɗum ɓiɗɗo ma on wona yoɓede gotum a sacrifiota ko ƴetta wowle tume na mbuuɗi no ɗuuɗi naɓgol mbuuɗi ɗin ko mbuuɗi maɓɓe na an yanganiɗi ko fi maɓɓe ɗi ari dépense uɗi fi maɓɓe fa haqqullahi yuufa wa haqqul ibadi la yuufa ande ndey haqqe bakka to kala ko waɗɗa Allah sa fewtimo kanko tun jemma inni yo accane o accante kono ko waɗɗa bani adama konko il faut kanko o yafanoma ka aduna ɗo ko adi on hewtoyde laakara sina ɗum son hewtoyi laakara yafodiraka ga ko moƴƴi ɗi yiltidiroyte toon koko yanginoɗa e dewe maɗen ko ɗum ƴettete o jonni toye wata sikko fi ko ɓiɗɗo ma joni o ƴettoyta e moƴƴi maɗen nenejo aroyo e yawmal qiyama hara mo jogui moƴƴereji bus hino lottanimo gotum pet fi o yahu aljanna o fotta e ɓiɗɗo makko
o inna ko ayyo ɓiɗɗo an komin sowima lebbi 9 mi bambuma duuɓi 2 mi dankima ha janduɗa piiji ɗin fof koye hoore an waɗɗa miɗo luttiri moƴƴere ko gotum fiyomi yomi yew aljanna aw kaylanko ɓiɗɗon inna o e nene nafsi ko hoore am mapinila ko ɗum Allah inni yawma yafirru lmar'u min akhihi ñande neɗɗo on dogoyta siɗɗo mum wa ummihi wa abi doga nene ma doga baba ma a falaka ɓe yoyde lakara fiwata ɓe réclame haqqe maɓɓe joni noon omo jawle ko wonnen e muɓude ɗo fof ya iroya e leyɗe mi soodi nokkel kaari ene hara hoɗay ɗiɗo fof amir meɗen ɓe addani en ɗo joni abiyatji ko ɓe torotoɗo la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin ghaba baniha goto e meɗen tawoyta galle lakara ɗe o hoɗoyta e muɗum sina ɗen ɗe darnanoɗa hoore ma ka aduna ga ko adi a mayde so a darniga ko moƴƴi a tawoyay ɗum si a darnari a tawoyta hay hunde yowmal qiyama kombo e meɗen wurata e rokdo duuɓi 20 ans ana ɓaari mbuɗi laggini yoɓe darnani suudu yaha tawoya toon suudu la on miracle waɗoyta si tawi noon waɗari ka aduna ga ko lakara sikkuɗe waɗoyey wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura no tawa e piiji buy ko murtinta pay koy kadi ɓiƴeede ha hara hay hunde hay haqqe maɓɓe on ɓe anda felliten enen neñiraɓe ɓen e babiraɓe ɓen haqqeji droit ji maɓɓe ɗin fop hiɓe andi ka leydi ɗo ɓurma si a jonnitiɓe awa a jonnitiɓe koɓe handi e mum si a jonnitariɓe a jonnitoyayɓe yowmal qiyama ko jonnaɗa ko fiya 0 hara ɓe bonnari ha ɓe helli foye sa moɓidiri fayɓe meɗen ɗo 80% hawjino heɓugol 18 ans fiyo sortodur e meɗen ha ɗino en ka cuuɗi saabu ɓiƴugol ngol ha feƴƴita si vacances hewti no wodi fayɓe gonɗo hay so tawi ko 2 semaines capaɓe naɓayɓe ndaare fewdo ɗo ni saare nden fuɗɗike laaɓude ɓoyi ɓe nayi vacances hewti capaɓe fof yehi ko gurnan goto a wuruɗen ko nokku gotu wonɗen ko fayɓe maɓɓe ɓen ka wone janngude ɗon ko ɗon fayɓe men wone janngude ko fi hon ɗum kamɓe ɓe naɓay enen e naɓata hiɗen heɓude mbuuɗi wabi rabbil kaaba hay goto e meɗen darnari ɗo suudu e nder hitande wotere koye a moɓidir seeɗa ha ñande ko hara gayni ɗo gay sa moɓidiri ayni hikka ɓe yahari kono ko arata ɓe yahay ƴettaɓe ɗo nawaɗa internat 1000 euros yoɓanaɓe ɗum na ko ɗuuɗi haysi ko hadisi goto wallahi ɓe heɓoy e nder pendant vacance o fof hara ko 1000 euros yoɓuɗa ɓe heɓoy hadis goto haray ko an gagné hara ko hadis goto imamul boukhari ɓurɗo wallifade deftere ɓurde sellude nden si qur'ana on feƴƴi lewru timmudu himo seppude iwgol irak ya ha égypte fi jangoygol hadis goto lewru timmudu hadis goto pet naaɗi ɗiɗi tawi himo hunji hadis on kono ko yawgol sellinamo tawi ko on karamokojo ɗon pet lutti nanɗo on hadis ɗon e juuɗe sahabaɓe tawi o faalaka mo windude sina tuma nde o heɓi ko ƴoƴi kono o yahi o tawoyi seede fenande moƴƴa hay ɗaynugol o ari o tawi karamokojo on ka dingira karamokojo on hino nangude geloɗi muɗum o ƴetti suyinirgal ngal ni o suyini geloba mban o nangi mba o humi imamul boukhari yurni ka nder suyinirgal tawi hay e hunde ala nder ton o ɗaynuba o inni subhanallah mi seppa jogandema irak ha mi hewta ɗo fi janngugol hadis mi ara mi tawa on jogiiɗo hadis hay ko ɗayne ɗo mummunte mo amari ɗaynugol mummunte amata fenugol e hoore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yilti o hoti o ƴettari hadis o sabu ɗum ɗo pet hadis olle ko gongajo himo selli ken kono ɓay tun o waɗi ɗum ɗo o jaɓari sabu ɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe ibrahima alayhi salam ko woni khalilullah yande go ƴettuno paykum makko kun o yaltiri e muɗum annabi ismail annabajo e annabajo ko ɗum allah ini e suratu safati falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara ɓay o hoyɗi kawliɗo ngol himo hewtirta ɓiɗɗo makko on o tawi ko ɓeɓe yalta promenade o itta paykum kon ka nder suudu o yaltida e makko hara o yeetaki mo koyɗol ngol yeeso yumma makko o yaltidi e makko hiɓe seppa himo balli paykum kon hiɓe yaha o yini baba hande dey mi hoyɗi mi yiye ɗoyngol anni asbahuka miɗo hirsama anzur ma za tara ko honɗum wiwɗa ɗum koyo ɓiɗɗo am qala ya abati fal ma tu'mar koyo boram baba waɗi konko allah yamirma satajiduni inchallahu min assabirin a tawaylan komi jeeyaɗo e muññiɓe mi soñjatama ndeɗa hirsalam annabi ibrahim
ko ngol konngol ɗo kadi wowlanno baba e muɗum azara nde ɓen makko inninomi hirsete ɓe ɓukkimo ɓe bugimo ka nder yiite o inni ya abati la ta'budi cheytan ko ayyo boram baba mi torikimo wata rewdi sanamuji baba makko yennimo bugimo haykimo few o inni sa astahfiru laka rabbi mi toroto Allah yo Allah o yaafoma o sonkari e hoore baba makko fi kala baba makko ko kefeero komi waɗani ɗum ɗo entre parenthèse naafi en inni mawɓe yo jonnitu fayɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin yo fayɓe ɓe yahu ƴeggoya e hoore mawɓe ɓen ko enen mawɓe ɓen koyen hulu Allah anden ɗe jawle dey si arama fi fayɓe ɓen handu ƴettude utilisa fi fayɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe paykoye goo buy mi innata fof kono buy hino soñji suusata wowlugol si wowli himo yawi baaba so wowli himo yawi nene kono andite nde ɗo hiɓe andi haqqeji maɓɓe nen fof fa haqqullahi yufa wa haqqul ibadi la yufa haqqeji Allah ɗin kanko o yafoto kono jiyaɓe nde kanko o yafotako eto ɗen sansanen ɓe climanji ɗin seeɗa wonde menen karamakoɓe ɓe yomin ittu kaftaneji ɗin min itta ko funuy koye min ɓorno dolokum fanɗukum min ƴettanaɓe tan min yaha ka parque ji min jinda seeɗa jindida e maɓɓe tippitoɗa niveau maɓɓe on wonde ko siruma sira do a fayikum yehe yahande lowɓe moɗon ɓen tippito ley seeɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko on Allah inni qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana en heeɓi ñentinal moƴƴa e oɗo nelaɗo ñande goo hiɓe jicci hiɓe yara koyɗe maɓɓe ɗen nayyi bi mana koppi ɗin e juuɗe ɗen tañiraɓe maɓɓe ɓen alhasan e alhusayni hino waɗɗi ka hoore ɓaawo hiɓe nelaɗo no ruuga nder suudu no fof taaro ɓe inna ni'ma jamalukuma onon dey on heeɓi ngeloba ɓurma moƴƴude e geloɗ ɗin fof si tawi ko ɓurɗo moƴƴude tageefo ngon fof woni ko waɗɗoto ɗon ngeloba ɓurata ɗum ɗo fof ko tippitagol hollugol wonde ɓe yaha ley koye fayɓe ɓen a jaɓanta ko ɓe faala kon fof kono wonde ɓe jaɓanaɓe goɗɗi ko wono mi woni e hutburde ɗo ni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe hutborani ka hoore mimbar maɓɓe alayhi salam ɓe yi taniraɓe maɓɓe kuma no faala ƴawgol ko ronku kun eti ha ko ronki ƴawgol tawa nelaɗo dow to kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi ko taƴugol hutuba maɓɓe on tippo ƴetta koye jogora ɗo kuma on sayɓe maaki Allah gongi o daali ka deftere makko innama amwalukum wa auladukum fitna jawdi e ɓiɗɗo ko fitna ɓe ƴetti koye ɗo ɓe continue hutuba maɓɓe enen si tawi ko ɗo hande ɗum haray ko sunkugol mo daari pay koye mo acciti ɗum ɗo fi ɗum ɗo sa naati e juulirde ko mawɓe ɓe boye mum furɗi tun e koye mum furɗi tun yiyata ton a yiyaari fayɓe ɓen haray moƴƴaari sa naati a tawi ko fayɓe tun kadi mawɗo hay goto wona ton haray moƴƴaari ɗahe ɗo mo be woɓɓe no jooɗi ha gasi pay koye no waali e hoore mum kono mum foti ɓuri ɗum ɗo ko wonɗe yangade waɗa ɗo ko fiiɓe ɗo yon noon si tawi en investisoyay to en naɓaari toon fiika ɓe yaha e hille ɓe ala yaha nde en hollaari ɓe si pay kum woni ɗo ha heeɓi 15 ans 20 ans o anda ka baba makko iwi o anda yangi ko baba makko yangi ha addimo ɗo konno baba makko walorto ma yo immo o yaha haysi o yehi toon koyo yahu o yeeyoya ko innori toon ko immo arta ko fi hon ɗum an a yeeyi fuuta ka baba ma accuma ɗon a yehi a darnoyi nokkugo ɓiɗɗo ma on kadi yeeyay ka accuɗama ɗon o darnoya nokkugo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu moƴƴinan nden aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat en yetti Allah subhanahu wa ta'ala o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata waɗɗo en julɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis ko yowodira e o hutuba ɗo adomi natande hutuba ɗimmo on wo kala e moɗon salligiɗo ha salligi on o timmitis hara kono salligorte noon si o gayni o wiya ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wo dambuɗe aljanna ɗen jeetati fop Allah udditanaymo ko ngal o faala wo o naatiroyta yowmal qiyamati ñande o maayo ɗo wodno sahabaɓe goo moƴƴuɓe goo sono ɓe ɓe yahay ɓe salligo sono ɓe ɓe yaha ɓe salligo fiyoɓe heɓude baraji ɗo no woni noon woɓɓe goo si salligani ka fana ina min simi salligani ke subaka ko haageje la ɗum man tortake no tawa e cellal kono salligi heyɗindin salligi kala waktu nde salligiɗa wo kay profite wonde salligo hara ko fiya janngo o du'a ɗo tum Allah udditante dambuɗe aljanna ɗen ɗe fop majje jeetati
ko kala ngal faalaɗa naatiroyta yawmal qiyama. Timmina salligi o wi'a o du'a daɓɓo ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Da faala daroɗa ɗo sila faala ɓeyda allahumma ji'alni min attawabina wa ji'alni min almutatahhirin. Imamu Tirmisi kanko ko ɗum ɗo woni ko ɓeydi tan ko ɗum heɓata e moƴƴere ya andu Allah udditanima ɗe fof majje. Dambuɗe aljanna ɗen ko ɗe jeedat ɗe fof ɗe udditike ko tunguma a naatiroyde gotal e ɗeɗo ko a mayde. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsike wawgol jonnitugol fayɓen haqqeji maɓɓe ɗin. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku fayɓe ɓe wawgol jonnitugol haqqeji mawɓe ɓe. Mi toriki Allah yo Allah dandu en maydi hara ɗe yaadi e haqqe goɗɗo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en maygol hara en tuubari. Yo Allah dandu en tuubugol kadi ronke jaɓede. Ko Allah woni yaafotoɗo bakkatu yo Allah yaafo en dennagal bakkatuji meɗen jani ɗin e tosoki ɗin suuɗi ɗin e fiiñuɗi ko anduɗen fiimum e kon anda fiimum. No tolorɗen ni ka suudu Allah e ndeyki nguli ɗo ni yo Allah dandu en nguli gaɓɓure nguli yite jahannama. Mi toriki Allah kala waɗɗo mbuɗu ɗo hande e nde ñalande wulde ɗo yo Allah on dandumo nguli aduna e lakara. Kala mo waɗari ɗen torimo yo waɗu hay tawi ko mbuɗu goto yo Allah dandu emo nguli ɗi yawmal qiyama. Hara onti waɗani fi Allah toriki Allah yo Allah jonnitiroymo ko ñaam makko ñande wawana hoore makko. Mi toriki subhanahu wa ta'ala wata en hattodiroy ka aljanna makko. Kala ka julɗo maapi hoore aduna o yo Allah ittanmo maapunde makko ne. Julɓe marɓe ɓen fof yo Allah on ɓeydanɓe. Julɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe. Kala maaporɗo kaydiji yo Allah okkormo wondude nafa e barki. Kala tawayɗo mawɗo mum fatige yo Allah on yaafomo. Mawɓe meɗen jibinɓe e nder l'islam neyiɗi en e l'islam fatiɓe fof yo Allah okkuɓe aljanna. Heɗo luttuɓe e hoore gurna yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe. Mi toriki Allah yo Allah waɗu ɓe ɓiɓɓe hara ɓe du'anto e ñande sulloɓe arti. Yo Allah dandu en ko ninsugol ko jiidani yo Allah dandu en ninsugol ko addi en e ɗe leyɗe. En ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah okkor en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki. Yo Allah hewtintono en ka meɗen wondude e kuntal haaju. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى